Evo što je gastroskopija i kada se ona provodi. Gastroskopija je pregled jednjaka, želuca i početnog dijela tankog crijeva koja se izvodi pomoću tanke savitljive cijevi sa kamerom na vrhu. Preporučuje se svim osobama koje imaju želučane tegobe, poremećaje gutanja, crnu stolicu, kao i osobama koje imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu karcinoma želuca. Prije nego pacijentu objasnimo sami postupak, grlo pacijenta se našprica lokalnim anestetikom te ga se polegne na lijevi bok. Sami zahvat ne traje dugo, svega nekoliko minuta, nije bolan, ali za neke može biti neugodan. Pacijenti na gastroskopiju moraju doći na tašte, odnosno trebaju se suzdržavati od jela i pića 6 sati prije zahvata. Našu polikliniku čine posebnima iskusni liječnici, moderna oprema, mogućnost izvođenja pretrage u anesteziji, kao i cjelovit, odnosno individualni pristup prema svakom pacijentu. Gastroskopije se ne morate bojati, pretraga nije bolna, ne traje dugo, mi smo cijelo vrijeme uz vas i riječima vas navodimo kroz ono što radimo.